Clear tu le ngai tha tu te kar thar thotan ni chibai le vek ule tuntruma chuan kar topping khe result lama tembul kan trananga ten football thuleng te po thlerangai thla khona nei chole zoi donang o kar topping khel munom taka Arsenal team chon an hun thwa nei an bo pel le tange nge ya English football lampang kan han ti big Champions League tel lo lama beisen phak lo an chun zoma mikhol team an hne ngei turangai tun hnai chawatal boy mai Bournemouth chan goal khatin an lo hne Emirates Stadium in khel munom taka hian Arsenal hen goal shot tum som pahni an neya Bournemouth hen goal shot tum riat nei ve thungin tlarlai lama Arsenal hian an ngam lo deuh niin alanga hei hi in khel result po hian atur suita le soita kan khan hei in khel hi abo ruak atang khop maya Arsenal hian point home man mamoti in train atir train annor ngala annor luatero antuar minute som pariat na ene junior cropi chon an ma hroina goal akhonga he goal alu theina konga saliba chon ati solian angreng khop maya ganar sin an tuar deuh kan ti thayang chu lo tok koi zau lo se chuan he goal hi alu arinom lo Arsenal team hian annor zui zela minute som thum parukna penalty lo chuakin penalty hi geokare son veilam kila chiang zetin apet luta an siphor asut second half apo Arsenal team an hlo oma huntra anin siam nol ma se minute som sari pangana Bournemouth team goal an lan tera Evanilson an Alex Scott-tan ball apek chu athang ring khop maya Gunnarsson anti boy man to meulo aniye Alex Scott hian chiang zetin goal a apet luta hemi nuwa goal dang lobel zui talovin Gunnarsson avan doi zoka antang zuita ane tihian table tharbera Arsenal he ma anla shoi zui zela point som sari neime ken andin monero athalo angreng khop mai Liverpool lameroin point hum hlutak an hlo chuak thunga Champions League khel an tumna konga an khingpui an mikhwal Fulham cho Sydney fain an hne hein khela hin team pani ten goal shot tum som panga ve an neya Fulham po an khel chelo angreng khop mai ma se team len la experience nei jok nge Liverpool ero avan nei zoka an tang ta thong ane in khel munom taka hian atira train team pani te game a munom angreng khop maya minute som thum pasarina goal moi bik kan muwa Florian Wilson veilama tlanrio engumoha tan ball pe pheihen engumoha hian ball moi zeta acho goal rep nowa dinglam kila moi zetin a thoi luta a goal moi khop mai hei zet cho engumoha te hi alar chhoviau turangai anne goal lu nu relo te minute somni pakhatna engumoha bokin veilama Fulham defender te abum koi zau nowa gakpo tan ball ape pheya gakpo hian dinglama mo sala tan ball pe pheyen sala hian voi khata alo thruai ngala veilam kila athlok lut moi le pekle athiam dan takin goal akhong ane hemi nuai ro thil thleng danglam aumzui talawa Liverpool hian point hum hlutak an hlo chuak ti hian table tharbera Liverpool hi khel somthum pahnia point somnga pahni nen pangana anom zui zela Champions League an khel ngei arinom heti megla hian tlak lau team Tottenham Hotspur lamero antol thluchun zom zela kartop an game khel poimo taka an king puimol nei tu kai thar team Sunderland chu sikhat fain an ngam lova relegation zone anom het zui bok hei in khela hian minute somruk pakhatna Sunderland tan mukele chunma an hroina goal akhonga Tottenham hian thei top chenor zui ma se Sunderland hi an khel tha angreng khop maya Spursian andu ang tok point an nor thei talo ane goldang alubel zui talawa mukiele gol khung manghian Sunderland an chak zui ta ane tihian hne na chang team Sunderland hi khel somthum pahnia point somli paruk nen somna anom zui zela an hne tak Tottenham Hotspur lam ero point somthum nen som pariat na relegation zone anom nget zui ta ane kartopin khel ngai event lobera Chelsea le Manchester City te in machona City lamin har salutuk lovin nenan changa champion antumna konga ke an pen zel theina turatan an khingpui mol nei tu team thra te kan soi Chelsea chu sithum fai ngutin an sop he in khela City hing goal shot tum som panga an nei ya Chelsea hing goal shot tum som pani nei ve thungin in khel pumpui thlera po City an chung nung filor khop maya
in pass dik kunga po anin thlau hle anin thiam hlei deuh tila a fu berang chu ti rualin atir lama ero Chelsea team an hlo ang reng khop maya ku Korean goal a khung offside wanga an pom saklo chu awuyom hle hin arin oma Pedro Neto an deilam sir tanga a goal shot Donnarumman alo dan po awuyom leang mase hemin nuwa ero City an hlo ta vewa second half minute somnga pahni na Ranger ken ding lama tang ball avor lu thatak chu chang tu nei lo niko oirali chon chiang satin gola atau lu ta Chelsea defending achia te po hei hian atilang chiang le ome minute somnga pariat na Chelsea tlar hnung an tal boy le Ranger ki chon mak gei tan ball pelu tin box sahin free takin goal akhung le ya Chelsea defending futok lo wang kan tile thayang chu hemi nu hian goal alut le minute somruk pakwana kai sedo chon ball akhal pheya ma se khal thatok lo City lam hian anron chu saka doku chan boxa lupuin chiang satin apet lut kai sedo ti suala tangin goal khung tin ani chu hemi nu hian thil thleng danglam om zui talawa City hian harsalutuk lovin point hum an lo chuak table thar bera hin City hian din mun a chelo ta angreng khop maya anchunga Arsenal a in khel khatin an khel tle ma kartopa anin machon zui le dona an chak chon table a hmashoi theina hun thwa an nei theidon tinani chu khel khatin an la khel tle manga Burnley an machon huna an khel tlem hin khel zo chianga an chak chuan Arsenal an ne bok chuan mashoi tu an ni theidon tinani chu an kutain kimom kan ti thayang Premier League in lei zanin zanlai pel som pahni le chanve an nei chunzom ani dona Old Trafford Manchester United chon Leeds United lo mi khwal donin United hi an chak chuan UEFA Champions League an qualify thei ngei to arinom Spanish La Liga lama lut vele ta ila kartopin khel munom taka Barcelona chon point hum hnutak an hlo chuaka table ma roi fal theina hun tran nei hi bo pel dulovin Mikhol team Espanyol chu goali goal khat ngotin an sop Barca hi van nei deuh phei se chuan hei aya tam goal khung thei din huna an ding nge ha an din mun hi a thatang reng khop mai hei in khela minute somna Yamal simsak atangin Ferran Torres son ma an hroina goal a khunga minute somni parukna angai te bokin Ferran Torres sen goal a khung leya a simsak tu chu tu dang nilovin Yamal bok ane Espanyol team hian second half an sipur an ron su thena Lozano chon minute somnga pasarina an sipur a su thren mase Barca hian hun top lama goal ni an khung bela khel thatak lemin Yamal chon minute somriat pariat na an goal thumna khungin minute somkwana Marcus Rashford chon an goal li na a khung le har salutuk lo hian point hum an hlo chuak zuita ane tihen Barcelona hian fal takin ma an hruai ta khel somthum pa ta point somsari pakwanen achung bera omin team tal boy Real Madrid tero pahni na anom zui zel thonga khel inza ta point kuangotin anin thlau towa khel atam to lo buka Barca hian champion ngei arinom Italian Serie A lama kartopin khel munam taka AC Milan chiang takin antlo ma Mikhol team an hne ngei turangai team thate kan soithin tu na chon ni ta chialo Udinese chon goal thum fai ngotin an lo hne hein khelen Udinese team tan eken kam le ata ten goal an khunga Davide chon anlama goal khat tilut pal bokin Udinese lam hian point hum an hlo chuak ti hian table thar bera AC Milan he point somruk pathum nen pathum na anom zui zela champion no moi an choi don lo ti a chiang to somna Udinese ro anom thonga point somli pathum nen somna hian an chho ta thung ane table ma roi tu Inter Milan eroin champion an du zia an lan tir ta thunga kartop game munam ta goal sari zet luna mol nei tu como Cesc Fabregas sa in goal mek chu an hne hein khelain Inter Milan hian goal li an khunga como hian goal thum an khung thong Inter Milan tan hian Marcus Thuram le Denzel Dumfries en goal ni veve an khunga como team tan Alex Nikopes Maibaka Lucas Dikunia ten goal an khung ve bok ti hian table thar bera Inter Milan he khel somthum pahnia point somsari panganen achung bera anom zui zela an hnoem na poli chon an tumpuite an lo draw ve awangin Inter Milan hi championa kan puang thei mai to hin arinom heti megla hin German Bundesliga lama po Bayern Munich chon record thar an siama
an king pui mol nei tu Saint Pauli chu Singapore ngotin an sop he in khela hian Bayern Munich tan Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson maiba ka Rafael Guerreiro ten goal khat theu an khunga Singapore ngota nena changin point thum an hlo chuak tian Bayern Munich hian an tlap chanchina record thar an siam ta khel somni pakwa khel to hian goal za panga temeu mai season kalmeka an khung towa tlap dang hian an khan lo hle Vincent Company en kol na hnoya season kalmeka kantarla nangkhan goal za panga an khung tlingta German Bundesliga maiba ka Bayern Munich season an man to zonga goal an khung tamber record an siam ta ha khel somthum pali khel tur ania khel somni pakwa khel to hian khel nga khel tur an lamma ba ka an record hi tam takin apun bel ngei po arinom company kan handem viawa ma se Bayern Munich ero aro pui angreng khop mai an champion ngei arinom le zon na chu Dorman an chang zo lo ti kan hretlang anga table a hian fal takin ma an hruai ta ane inke result lam chu kal san taila football thulenga lu chho vele donang o tun trum chu Neymar chungchang atang hian bul tran ta ila Carlo Ancelotti chu Neymar chu ala thlau thlak lo thu le atan hun ala reng thu asoi Brazil team en ko to Ancelotti chuan Neymar tan World Cup squad tatil tur hianin hun ala hun engama chen chung chu taksa ti fit mai ba ka kanram tana inlan turin athatok ti fiana hun ala nei ane kanram team hian ani kan la thlau thlami alawa kantana mitangkai ani ya atan po mun om thei nge yang chu tun din hmuna po afit chhole ti kan hria a kantan chon thulo mom tak ane World Cup squad ta hian atan mun ala reng ti hin asoi Sandro Tonali po alak chho angreng khop maya Premier League club lian United le Arsenal te chon senglu an du thu an ti chiang ta tuima zok hin an senglu thei mai rin na alian chho tran to hle chuti rolin Tonali hi chon England nuam atilutuk lo ni hin alanga Italy an mani rama kirle atum ni te point an soimek hetiang kara hian club lian zok United le Arsenal te hian an rondor zuita ane Newcastle United hi season thara European competition an khel don lo ti achiang thokhat towa hemi wang hian atuema zok hi apan mai rinna alien takhop mai Andrew Robertson po Liverpool alung oi taloni hian alanga nizan lama khan mediaten an zona chu chang hian Robertson chuan helai hmuna hian contract min zia pui an tum to lova tu na tang rei lo te ka khelna tur tlapi ka zon thoi angai ta ane Liverpool hi ka hmanga ya chuti ro chan ka hmangai wangot thian kaum reng thei bik lo ane hetlap hian in contract har min si mu to lo fa chu wang chon tlap thar ka zon mai angai don ta ni ti hian Robertson chuan asoi Mikel Arteta po Bournemouth laka an tlom nu khan mediaten an zona chu achanga Arteta chuan thir shom tak ane khar result khapum thei anilova kan khel chetak zet pressure wange kan in thlada wangti ka hrethiam chialova thil siam that ngai chu atam hle kan khelle maba ka tero chechul athiang to don lova kan attack athatok lova defense athatok lobok tun nai chawa kan result athatok lova kan khelle maba kairo kan chet fu angai to don ane Sporting Lisbon laka theitop kan chu anga chumi zolama Premier League ka kan in sorbing chole tong ti hin asoi Bruno Fernandes point Hurricane chungchanga an zone chu aron chang vele ta Bruno Fernandes chon Hurricane hi ada sang khop mai Bruno chuan Tottenham Hotspur Hurricane hila cham zui ta se he team tanami tangkai ani pialama Premier League chanchina chan phak thei to lo top scorer legend kan tiang chi kha ani thei nge yang chu ma se Bayern Munich apan hi ke chon kalom pui khop maya Tottenham cham se player ro pui tak te hriat ni ma se trophy choi don lem lo ane Bayern a chon trophy a choya goal akhung chhaude reng bok Ballon d'Or chong thei turin tun din munain thei top a chho me ka ati thei ngei po karing ti hin asoi English club lian tena sengnu tuma an helmek Barcelona midfielder Marc Casado point club thar anei don ti achiang ta Barca chon shal an poiti lo thu ti chiang ta hin aman atan Euro mokta doi somni an phal thu an soi country atang Casado hi Hansi Flick an noya mun achang tam lova ma se transfer kong ka kharta kan choti ran phal lo ve ting tanga
ma se han si flikian ama chopa tel lo thu a hril le loisi kasado po hi lung oi lo hle ni hin an soya a chhuah thuai a rinom team token atarlen danin Michael Carrick poin Morgan Rogers chu min atum chho tran ta ni hin alanga alo chhorto player hi senglu United ta atum ngei do ni hin an soi kan hria tangin medals boro anni panni hi kan lo mutowa tundin mona United ta senglu atum le don ta ane United hian pau million somrian vel sengin senglu antum ni hin alanga an senglu thei mai rinna alian chho tran ta le Arsenal lampoin ni zang khan thu thar an ron nei chun zom vele ta season kalmek atopuna adu ber club free transfer a zom thei to tur Oscar Megenza chu senglu antum thu puan aneya ani senglu tur hianin mimalin rem na po nei pui antum thu puan anita Megenza hian tun din muna du tu anei tam angreng khop maya Arsenal mai ba ka City Liverpool le Tottenham Hotspur ten senglu antum me ka club te lampanga Villa Newcastle United le Everton te point senglu antum ve mek bok ma se Liverpool hian khan ber nia tarlan ani thong Liverpool lampoin ni zang khan thu thar an neya transfer kung ka loin hong le huna Gambian Messi tia an soi min te chu senglu antum do na yen ku ba min te senglu tur hianin mimal inrem na ba ka club lampo biak antum ni hin an soi chho tran ta Liverpool hian senglu antum nge ni hin alang chho tran ta Gambian winger hi season kalmeka ache tha khop maya ache that ema wang hian du tu po anei ro to hle ane Liverpool hian an laklu mai rinna alian chho tran ta hle Brazil international midfielder Atalanta tan khel mek Ederson point ni zang khan thu thar aneya ama du tu United le Arsenal te chu anol tak thu puan ni hin Atletico Madrid in senglu antum na chu apum do ni hin antar lang thong kan hria tangin Ederson hi transfer kungka in honapia ngin club le na train som tu anei deuh renga ache thave tok le tinani chu Atalanta hi chu san thoi arin oma Premier League emo La Liga lama kan mutura ngai ane Premier League lama kan lo mel hria to Yannick Balozi point thu thar aneya Arsenal team in Bournemouth an nei lo truma che chia ati te chu ron soyen Martin Zubimendi le Declan Rice te chu abul tum tu annia a hria thu asoi Yannick Balozi chuan Bournemouth an mat chona tarlai lam hachu game thun hun hle turangai anne mase tarlai lam khan an ngam lo emma chutamo phurtu chu Declan Rice le Martin Zubimendi te nge kha anne David Raya ero hansoi selatur kanei lem lova tarlai lama an ngam lo ema football a chon tarlai kan ngam lo chon kan chak lo mai thin ti yen Yannick Balozi chun asoi Chelsea lam point thu thar an ron nei vele ta Arsenal teamina an ngam lo Bournemouth player Junior Kropi chu senglu antum thu puan ania Kropi senglu tur hian sumpo the chunol antum thu puan ane tundin mona Bournemouth attacker thazet mai Kropi hi pau million somruk vel ni tura ngai ania Chelsea lam hian senglu antum thu anti chiang ta ane Kropi hi tundin mona Liverpool le Paris Saint-Germain point senglu antum ve mek bok Team token atarlan danin United lampoin mithar senglu antum na konga Leicester City ten Jeremy Monga chu senglu antum do na rol thar maba keng tak nei senglu tur hian sum the chhuanwal antum Jeremy Monga hi transfer kongka kharta ka po khan United hian senglu anlo tum towa indoor nei ro akal tluang zui talo ane tundin mona United hian an hel zui le ta tinane so amai ro chu helpui lian tak an nei do na tundin mona Arsenal le City point senglu antum ve mek bok United vekhen thu thar dang an neya team tokin atarlan dan chuan Alexander Pavlovich chu senglu antum do na Bayern Munich hlim to lo anga an soimek an midfielder senglu tur hianin mimalin rem na le club in biak na kalpui antum thu puan ane United hian mithar senglu antum chhona sa angreng khop maya Champions League an khel phak arinom bok nen player chon hip chhodeu turangai aneya Pavlovich pohian senglu thei mai arinom tundin mona Pavlovich United mai ba ka Chelsea point senglu antum ve mek bok Chelsea lam point ni zang khan thu thar dang nei vele ta hian team tokin atarlan dan chut United in a senglu tuma anbiak tran to Magnus Akiloze chu senglu antum thu puan ani vele ta United ayaman tam hretin
Paumilen samruk vela sengnu antum thu puan ane Monaco team tana inlan mek alkilo hian season kalmek amang thakop maya hemi wang hianin club lian atang point som tu anei thahnem ta hle mai United emo Chelsea lam hian an sengnu thei mai arinom Chelsea lam point goalkeeper thar senglu antum ni hin alang vele ta nizan lama khan English media ten antarlan dan chun Chelsea lam hian Brighton atangin Bart Verbruggen chu senglu antum ni hin alanga season kalmek goalkeeper kan muzinga che thaber kan ti thei Verbruggen sengnu tur hian sumpo the chhuanol antum ni hin alang bok chuti rolin Bart Verbruggen hian du tu anei sho khop maya Chelsea mai baka Arsenal Bayern Munich Inter Milan le Paris Saint-Germain te point ani senglu antum ve mek ane Italy team FIFA World Cup a unqualified zolo thu kan thretlang to anga chuti ruwa chong qualify thu theidin huna anla ding ni ni jang khan tarlan ane hei hero athlena rinom chialawa athlen theina chansero aum thong da thlatikin atarlan dan chuan Iran team chu FIFA World Cup train anin hnuk dok mai theini hin alanga hemi hian hun tha apele theidon ane aum zia chu nizana khan antarlan dan chuan FIFA lam hian playoff khel torin European country train ram pahni le Asia ram a train ram pahni te chu playoff khel torin an thlang chuak don ni hin alanga chuta thaber chan FIFA World Cup an qualify thayang chung zinga chun Italy tan hin chance aum ni hin antar langa Italy kan humai theitin ani chu ma se heng te chu thlen rin na alian lutuk lo te po kan ti thayang chu ma se thleng ve thei tho bok Chelsea lam point ni jang khan thu thar an nei vele ta transfer kongka loin hong tora Sporting Lisbon a train Maxi Araujo chu senglu antum do na Arsenal team point na senglu antum mek Araujo senglu tur hianin Sporting Lisbon chu biak antum ni hin antar lang Arsenal le Sporting Lisbon te anin machon tuma mu nom mai Araujo hin du tu anei tam ta khop maya Chelsea team mit po atlung le hle ni hin alang ole hadi chin hatun tumatan ni mai se thlir tu te nga channel min ngai lutsak thina inchunga lom thuga sei tak meu ane like share le subscribe le hype te khamin hanti sakle ta ula thu thar ngai nom tak te nen in mu chau chunzom le zel te pokan tum don ne